kamayannya. Nilong Kristen banyalet em ginsalya. Nong yan ampun kirasan ma, hakajing syakriya ule, ajing long Kristen menta la isyerke. Balang jola jote ulay uid yang syajing yalong kaway tuying jod ng ta. Rung syajing yasuk utray jong na dajing men tu ay kashtay kajing pen imbag ram hanyo pan manuglay. Kung imen si makordon iba't ipra, kinsaw bang syuban mali puntang jingma. Kung samla gidayang pangdun, asya ay pagkenya laway, lara syuyay tiya kumni jing siya kribe. Balang jola jote ulay uid yang syajing yalong kaway tuying jod ng ta. Rung syajing yasuk utray jong na dajing kwento ay kashtay kajing pen imbag ram hanyo kan manuglay. Nung siya nang tuying pagkat niya lagi yupat ang mulan tuyay yala namin. Yada umensim halentin, baebat batelay, balang jongi, hang di ganyan.